ตัวนั้นมีที่ LM317 อันนี้ให้ voltage regulator เนี่ยส่วนนี้ให้เตียงLM อังจีซิม regulator ที่จู่จีช่างออกมาเราจะตุนจุ่มให้จะทุ่มเจ้ากรอนตาหลังให้เอาฮีให้เสียกันเสียงแค่นี้อโวลอินพุตลำปังโวลลูสันเทจงจู่สร้างเป็นโวลสมดิจินอันนี้ตัวนี้ที่ส่วนให้1 2 3อินักเกฮี number เป็ดกันเปีย number 1ฮีจู่กันหันอโวลกันหันอันจัสนั่นตัวแต่ที่สอดปังa base กันตีa gate กันเตียงค่ะอันนี้เดียวบีกันนี่ที่ส่วน2ฮีอโวลเป็ดชัวนั่นตัว3ฮีอโวลลูนั่นตัววอลสมดิกันตีบอร์เวลแล้ววอลรำดูดลำปังตัวราคาอาลูนั่นตัวนี่ตาติดส่วนอเปกชัวสันเทจงฮี2.5 อาจารย์วอลสมทุมเล็บวอล 2.5 วอลอาจารย์37 วอลอินการ์ค่ะอเปกชัวเทนี่วอลสมทุมเล็บภาษาเปกชัวเทดูชัวรินวอลฮีสมลีที่นั่งไงนี่ที่ขานอันมาดีกันวอลเป็กชัวตัวอาลูลำปังค่าอาสานเจรังไงนี่เอ็นที่นั้น5 วอลเป็กชัวตัวจน12 วอลตั้งค่าชัวอารมณ์ลูที่ยังไงนี่จู่ๆอมเสียหรือก็ตัวนั้นหัดดานอมเสียเนี่ยมา วอลบาลานซ์ปุยเจียอาลูชัวนินเอ็งมาค่าหน้าถกเทดอนเราเลยอาจารย์เทดอนเราเลยวอลโปโลชัวเซ5 วอลเขาเลยเป็กชัวทุบปนี่เซจังโจดอนเรานี่ที่ขานอัมเปียร์อมทำเวเดอุเล็กตัวจนอินพุตลำปังวอลโปค่าอาสานเวเดอุเล็กเจลังไงนี่กันไงรู้เทียมดานอลซัมเบอร์ตัวจวนนี้เอาพุตวอลเป็ดช่วงตัวกันดวงจัดวอลเลตตัลค่ะอินพุตลำมาเห็นอาลูชินตัวนี่ที่ขันไงตัวไตละเท่าไหมส่วนแห่งเอาฮีดีซีการ์เรนอังจีเนกาทีฟและโพซิทีฟกันเตียงบิ๊กจีเอาเสียมต่อนั้นหัวเจ้ามันตัวนี่เอ็นทรานส์ฟอร์เมอร์เป็กชัวต่อหัวไดออดเป็กชัวเลยหัวงาเตมันเทียนี่แห่งโวลเตจก็ตัวที่อันนั้นเปียร์จิรคานินที่ดังที่จะช่างมันจังไก่ที่เนี่ยตามมากันจังไก่ปุ้ยเดียวเบอร์ตัวที่กันเสียดเล็กกระดานรันชั้นประคัตจูบัตรริชาร์สนานเละโฟนชาร์สนานะมันเทียนยาตินโซลาร์กัลจังข้างมันเทียนพวกชวนรามาที่พวกกันเราเรียกเอ็มโบแต่ถกแต่งกันเราชวกตาก็เตียงหัวหน้าข้านินดิสคอนวาร์ตาร์ปุ้ยเอ็มโบอินวาร์ตารังจีเก่งไงหรอวะเสียงเวไม่ถึงในตัวนี่ดูก็ตัวป้าไง5 วอลฟอนชาร์จนา5 วอลช็อคไดเรกตุ๊บจีเอ็นทีนั้น LA7805 กันเตียงจีเตอต่อป้า05ผมจีเขาเช่นขัดแท่งรายการหูลังลนไอคานแห่งหูLM หูฮีอันนี้เบอร์โพลโพเฮียนอวดอันอัมเปียร์สังโจกะอันนี้เบอร์โพล 1.5 อัมเปียร์นี่ชิมมันนี่ส่วนแห่งระบบตัวกันเตียงจีเตทรานซิสเตอร์ลำปังจีชงชิมฮิตหูอัมเปียร์สร้างทำต่อกันติดต่อได้ไหมแห่งอักิลน่าอมต่อจีหูฮิจูดูทุสามาชวนฮิตซิงกันติอัมบาอัลรอนลุมมารอนสตาอัลลุมน่าเราเลยช่วงจักเทตูฮิตซิงค่ะอภัยหมดเห็นนี่จุดเตียงกันวัวชัดเราชวนนี้อาเชียนมานะคะนักสตักยันอมเทนี่ส่วนชวนนี้กันกิลเบนตัวข้าอลูมิเนียมที่เราเลียนชาค่ะป่วยหมอนี่เลียนชัดเป้าเลยสหรัฐโดนตีนั่นนี่มาเราจู่ขมีข้าอาเชียนหาพานะชิมมันนี่จ้องเราว่าเอาพุทอันนั้นเปียร์มานี่ตัวซองปากอายุสังกันโดเปกกันโดมันกันโดโลตีร์เตอลูนั่นลำปังอาวอลอันมานี่ตอนตัวบักอังอายุสังกันลูตีร์พลังจีเตอาจัสกันตีอาวอลเบสไลน์นะดูอายุสังอันมานี่มิลตอกบักอายุสังสิกนั่นเลยโมวอลเลยโมลูคันอาเชียวเลยแมมโทนี่รอนซาบีอลูปคันอาเชียงฮัลเทนี่ตีข้ากันสุดเดลดูอันนี้ที่ข้านี่จีนะมาลามากันตอนตาลันโตข้ากันเรื่องรุ่นเราละเสร็จเทียมังจุโมอาจัสตีข้า number 1เฮียนี่ที่ชวนเอาตีข้าจูที่เตียน number กันเปียชวนอินตีข้าชีข้าเรานี่เลยที่ข้าวันฮีอาทิเนียมนั่นแหละตีสันนักข้านี่ช
chuan number 2 hi apek chuana number 3 hi a vol luna input lam kha lo ni ta ni kim changa ti lan ve deuh ka do wangin a sei a toy thei don lowa video he sei deuh lek don ani ti chuanin kan vat charge tu ra kha ampere alo san chuan awat te lo san chuanin a regulator hi a chi sang kha man turom ve thin ani khang te chungchang te po ha karon ta lang do na tin resistance man tur ohms zat ve la kha kan chut chuak bok do na ni ngun takin kan lo en don nia thiam thil channel a kan lo lo ma che he channel hi ni tina kan khasak na na thil changkai electronics thil mizo chung nge ya zirna le soifia na ani a ilo clearing ilo subscribe nge don ya LMT regulator ho wa chuan kan hmu thei tlang lon zinga atam ber pol chu LM317 hiania hei 1.5 ampere ania an kan va charge tu ra kha ampere a battery ampere san zong chu milliampere sang ni le zanga an cho borvel sang ni zanga le sang thum in kar borvel kha a charge thei don tina ni ampere zong chuanin 2.5 ampere borvel 2.5 ampere aya hiam tina ang vel ani chu hi chu LM350T ania as tan la thei jong chu 3 ampere ani he chuanin kan phone battery ho kha milliampere sanga le sang rubin carbon vel kha a charge thei to don ni ampere jong tak chuanin ampere 5 ampere mo 6 ampere vel kha a charge thei don tina ni chu milliampere le milliampere sang kha chu 1 ampere ani heng acid mangchi battery angte le battery dang thrim po ni selangin hetiang ho hi chuanin ampere 6 at tanga 5 in carbon vel battery ho kha a charge phadai to don tina ni chu kan thil va charge tur load lo la tu ra kha ampere san to viau thina chuanin hemi regulator a hian heat sink thatok leng long kha kan vuangai ni chute ni lo chuanin asa chaklu tuka atlo theilowa akang ve mai zel ton tina ni bokani hei chu LM338T ania 5 ampere ani ve ta dei ni hei chuanin adol sang to viawang kan mobile phone a phei chuanin 5 ampere hi chu man lo po apoi to lo jok hial mai the ni hei chu battery pangai taka chan charge na adu om to a hei hian na charge thei san jong tur chu ampere som ni atanga som ni pangai carbon vel battery kha a charge ngam dei to don ni ti khanin atlang puin kan soi ni selangin milliampere sang khathi 1 ampere lo nia chuan milliampere sang ni chu 2 ampere lo ni ti khanin 20 ampere chu milliampere sing ni alo ni ta tina nia ti khanin kan chu chho thiam thei tur angai tai lang kan phone a hianin kan phone battery a hianin a thena chuan milliampere mAh tiang zo in ron jiak lang thina khatiang tang han kan soi to dan tang khan kan chut thei tur angai tai langin tura chuanin kan va charge tu ra kha khanin na phone an mo dana sira at regulator resistance man dan tur kha kan azon chua dan a chut chua dan kha kan en tir ve thung don ani tuna kan han sei ho LM317T tiang ho le dang ho LM regulator ho kha heng kan electronic bungrua then khata inverter then khat le computer UPS te inverter ken son mai thei CFL inverter tiang chi te le solar inverter then khat ate LM317 LM regulator ho hi an mangani kha ho kha kan lo dap chho do ni chuanin azon huna tur ol sample an ni ve ni ti hianin LM regulator ho voltage regulator ho kha a volt pek chu atana kan du zat volt a kha a calculator mangin kan chu tanga chuan an nuai a hi diagram aron zia hianin a resistance a vo tu number za ta kha kan chu chuak don ani kan type ma in kan chut ma in kan share ta na poimo chu hei nuai hianin a tin thai bial a sing a diagram a hianin circuit diagram a hian a oma heta
a positive hi khami rukwe to ra khanin in ti lama khan lu tur ani heta ron jiang nen hi chuanin a let link kan ti don mi a hoida na hi a position a hi adang dai ani in hi a rukwe tor pa ngai kha chuan ma zonga han ena a ke dinglam pangber kha aron lu na tur ania chuan alai kha aron pek chuana tur ania aveilam pangber kha adjust na tur kha ani tu nei chuan hei alan ta na han in out le adjust ti hi he thian aron zia ka ma sei chu boy lo tai langin r1 hi chu hei chunga hianin han en tai la hei r1 le r2 a chung che hanin kan chu chuan nuwa alan na tur khanin ain da hei r1 hi chu om sani somli hi ani ngar tur ani hei chu kan se dang lam lowanga hemi na ana tho r1 ina ana tho ber hi chu vol kha pe chuak rang thei turin na thok ti na ni adjust na del lo hianin vol kha direct ina chuak ngal char thei tura lo pe reng tu kha ani ta ni r1 hi chu adjust le a ke veilam pang ber le a ke la ya kha ani ta ti chuanin chu mi vol pek chua tak chu hemi a negative mang hianin khami englo adjust na mi ataka kha a ke veilam pang ber kha resistance hianin helaya r1 a vol positive charge ron kal adjust a base transistor apo base kan tiang chi ho khatilaya positive ron lut char kha hemi negative hianin ati san le ati hiam dara zir khanin auta hianin vol chuak sang lon don lo ta khani chu mi thunun tu tur chu r2 hi ni ta ni ti khanin ama sapera chuanin kan mobile phone a kan man du zat vol kha vol nga 5 volt chau chuak tur khanin kan chhut masadon ni engwange 5 volt kan ti chuanin kan phone battery hi 3.7 volt ten lo nia 5 volt aya sang lu chuanin a phone khanin charger not support mo charge theilo voltage over tiang khanin aron pethin dona kan charge thei don lo ni kha poi mo lu tu kan 5 volt ai na niam turin lo wa 5 volt ai na sang turin lo bokani kan mobile phone ho bi ka sim hi chuan ti khanin phone man thei tur in kan adjust don ani ta hian hei volt out te hianin kan tai pang helaya r1 ami om sani somli khu chu angai ngar tur ani chuan helaya chung bere hian kan tai panga r2 resistance man tur number khu aron thak thin do ra chu r2 kan vo tur ti na lo ta ni kan type chinanga ka clear a 5 volt chuak tur kan du wang khan 5 ti kan zia kang chuan he ti lai hi volt kv tiang vel the select turom ta hengi kan mamo na zir khanin ni china ampere sang deu chi ho kan soyang te kha henga hian a thena chuanin select kha lo ngai ve the ni tu nei chuan volt ti top hi kan thlang riang ti chuan 5 volt chu kan data a kan okay nga r2 a hianin a negative le a charge na thunsom tu ta na khanin om sa sari som le pathum borvel kan mamo ti na ni a sa sari som le pathum ang chi hi mu fu lo har mai thea tlema a pel thedemo niam thedamo po kha a poilu tuk lo mai thea du thu sa ma chuanin a tluk pui chi hi om ta se a pelam panga point hi chu ati boina sa tham lo tu ra ngai tai langin hemia kan la ti thei ngang lo ni chuan variable resistance mangin hemi r2 hi chu resistance mang lovin variable resistance ke engang vel nge auto kang o 10k ang bor vele mo kha tok mai thei 10k vel mangin han vo tai lo du tokin kan acha thei mai thei a variable resistance kha a number niam chuanin klem te han her chet lek po kha dang lam chak lutuk do na kha wang khanin a resistance line loss tam deu chi kha kan man khan du thu samin kan acha thei don ti na ni ma lo chu charger ang vel chuan man chi mm lo mai thei ni a chan chu lo chet lek khanin a voltage chhuak kha a normal thei don lo ni
speed hana charge le ti hiam nan vela chuan atangkai view tura ngai langin tikhan 5 volt chuak tur chuanin R2 a hianin ohms sari le som pathum kan video masalama khanin resistance chia dante chu dante kan ron tar lang to khang kha lo en ngun ta ilangin chuan adot le chuanin 12 volt battery charge turin 12 volt battery charge tur chuan ama aya volt sang alo ngai le a volt som panga ai sang lo ni thi ni se du thu samania chuan 14 volt ai sa niam lo ni se du om bokani 12 volt battery charge nan chuan chuwang chuanin 12 volt battery charge nana volt poimo zat kan lo theta a tikhan volt out a hianin volt som le panga ki chin phot mayang an ampere san lu tuk lo wangin volt chu kan da pa ngai nga tikhan R2 a negative le a charge na a ki ve lam pang ber thun zom tu tan khan resistance number 2.6 k vel khakan ma mo ta ni R2 mang hianin a volt chuak za tur kha chu kan siam rem thin don tina ni chu ti chuan 24 volt vel battery charge turin volt a hi 24 volt a chuanin 28 ta 30 volt 28 ta tanga 30 volt bor vel khakan ma mo le ta ni chuwang chuanin 28 hilo ti tapot tila sang lu tuklam kha ti lo phot tilangin 28 hi kan lo da ta tikhan volt som di pare chuak tur chuanin R2 a hianin resistance 5k bor vel angai ti nani chu 5.8k 5.08 28 volt chi chuak tur chuan 5.08 ania englova khanin resistance a khanin 5 ben ho kha kan mo ti nani amaro chu ta hianin 4 ben pola poi lo tura ngai tai lang 5k bor vel mang tura lo in ngai tai langin 5.08 tiang bor vel chu 5k ang vel khan lo ngai tai langin chu kan mo chu helai poi nom khu chongai poi mo talo photi langin 5k resistance chu 4 ben a chuanin a hring le a dum le a sen in tlar phei ho kha tina alo ni ta ni hete kan chut chuana tang he chuanin point na tang hian 0 1 2 3 4 in akal chawa chu wang chuanin resistance sai kan hmu thei chuan 5 ben ho kha thlang chuak theilang du thu sa ban ni deuh nge bi ka kha 5 ben calculator kha du le nei tabokela thawme chuan 9 volt battery hi alar pol an lo ni le tura ngai tai langin 9 volt battery charge tur chuanin 12 volt bor vel kha kan ma mo le ta ni asan na pera in ti tiang 8 volt le 9 volt le 10 volt vel chuanin tuangin na charge tha thei lo kan ti don mi a full na khop khanin tuangin na charge thei lo wa 12 volt bor vel a khanin han du tok tai la pang ai ta chu 11.5 ti bor vel chu ni mai thei ma se khalai vel kha a boi thak to ni 12 volt a kan chok rol top mai nga ar goi tor kha ampere sang tu khlom em chong lo kan hu pha kho kha 12 volt chuak tur chuanin 12 volt ti khan kan tai pa 12 volt chu kan ta ta chuan R2 a kan resistance mamo number chu 2k 2.04 bor vel ani 4 ben a bok lo ngai le tai lang lo chok rol le tamai langin a negative le battery negative le arguitor ke velam pangber a charge na khuap tu ta na khan resistance color hi 4 ben a chuanin a sen le adum le a sen tina alo ni don ani battery a hian 6 volt alo om vele ta chu tiang charge na ta na kan volt mamo sang thiang ber tur chu 9 volt vel lo nia chuan
7 volt ain 8 volt ain hiam lo bok se dom dona asan thei ber 9 volt kan chulut lenga chuan 9 kan ta volt chu langai chuan a battery negative le a charge na ke velam pang ber at inkara resistance kan mamo azat color number chu 1.4 bor vel kha alo ni le ta ni 4 be na lo sei le tai la kan hu thei tlang lon tam ber pol alo ni wangin heavy color in ton tan tur chu auk le a eng le a sen tina alo ni don ta ni tikha kan ron en tir chan ber kan phone charger ta na kan vol mo chu chiang deu ngan tha thei ta 5 volt alo nia hei heng circuit te hi power bank lampang chi man chi ho khan nia 3.7 volt emo 4 volt atanga 5 volt a ron DC boka ron pe chuak thei chi ho an nia hei module ron nia ne ta te po cha tu tam tak omani chuan heng ho hi 1.5 ampere te 2 ampere te ani deuh tlang pui ani nga atam zo khi chu charge full thei tur kan nga ya tun la ya hi phone ron chuak changkang le zual deuh kan ti don ami ampere battery ampere po milli ampere sang ruk chin chung lam pang hawa chuan a thok chak lo deuh mai thei chu tiang vel chu nom ve thei ome ma ro chu tlang pui chu charge full thei tur angai tang le tai langin he tiang ho hi du cho kan cha thei ni ti chuan battery kha ampere sang deuh lek 4 volt kan tiang chi 3.7 le 4 volt in car bor vel battery power bank battery miang ho po kha an zuar thina milliampere sang hi le zanga tanga sang ni le zariat bor vel ten ni thina pakhat kha khati ang kha panga tanga som bor vel in car kha kan parallel anga 4 volt tho urin khati china khan du tok dawn de uphon mai langin a sei tang rang riu maya adu ta na description a book khianin WhatsApp group kan siama sang ni som pro tang kan group siam ml ti mingin ml ma son na rabi ti group ka siama ta chuan du du in ron lu tanga link ka ron ta chuak do na ni hemi group a hian electronic lampang thila kan har sanna te kan in pui ton thina zon te kan zo ta a chang thei thein kan changa ke ma ko da khan da bik chuang lo wani ti kha shetai langin chan ve thei midang pui thei ve ni thia te kha chuan in thia zong te kha in ron soi ve bor bor zel don nia min lo en sak tu ten kan video link te min lo share sak ve thina nga social le ti sol te po kan nei nok nok mai thia minute kan hun man chung hianin thil tam tak chiang taka soi kim kan do wangin na tong te po kan tong rang deuh thina hun au om em wangin ten kan han ti deuh zung zung mai ni ngai tha chiang du chuanin ti hianin in lo ngai tha non mai anga in lo download anga chu ting te chuanin lo soi sakwal vel to mai don nia